Reure. Farinafa re. Farinafa. Yes. Farinafa ne Barnabas. Barnabas. Ne kone Barabas ne Barnabas. Barnabas and Barabbas. Barabbas. Barabbas ne muitori adu maugire arekio. Gaturume ka gothigu. Oyo no Barabbas. That is the spelling. And there is Barnabas. Do it of Farinafa. Farinafa re. Ni andu aria mwe magurie nduthi iria gwoka nduthi hindi ya Kibaki. Iria cia mbere biu. Yes. Na kuga matuo fo ine tuo fa. Yes. Na thuri ta cia nduthi cio matirigaga. To nduthi o one ni wonaga it has seen better days. Yes. No, nduthi na miaka ta kithau ri. It's weather beaten. Yes. Na nduthi cio are macitoirie ri. Matiruta awira wa gukua andu. It is for their own transportation and business. Ito na itire yenya. Asa. Uyu akabete. Yes. Na ne akona kali kanya mukana muiko agocokia nyororo. Ginya ne amenyire gwiturira. Yes. Na ndithambagio. Ne nduthi njero taru ino ya Daudi wa Moi Avenue. Iyo ndu maingira ginya ya kawo enda gwithambiria. Koja yo ndu mathiurukagie kuguru na pressure. Na pressure ukona kaundu kau yake. Okay, nice. Ya Farinafa ri. Ona nire namba cia ngari. Ona iria cia hewa namba ta cia ngari. Citana cenjerio thutha uyu. Yes. Ewe andu marahengania na arangiria muheci. Muheci irabidi a tone down. Yes. Niki. You see, marari function. You adu mako kuna function na lete to ginya mwesimiwa. Mwesimiwa rayo kana ruprado rueru. Jay 250. Ino ya milioni ne pauni. Iyo ne ya kifau. Yes. Arayo kanayo. Yes. Ngari mata nayo. Dio. Na ke Farinafa ri. Arayo kona kanoeno yake. Kanoeno gake. Yes. Kaune kanoeno. Bora wamefika. Nduthi wona wewe kona kuruta kurathio. Takurera mwena na mwena. Okamanyeyo. Beni. Ni are mire aturi. Yes. Arayuka. Marake igira ke. Igogona ini. Yes. And ordinarily, as is the style with most politicians, you know, mare kia shuguri cia omenda gwika atia kweherera aida gotikare ke mamuruo muno na tugio mathina maingi. Yes. Alomero ne just a handful of people amako begiri giri athiete rumwe sibone agire hiccup. Tondu haria raigire ngari ri Farinafa raigite nduthi yake handu hariku handu hau mbere wa mutoka ucio wake. Yes. Na thutha wa mwesimiwa ri he mundu ungi nake rokire arakuiriria muno. Yes. Mwesimiwa ndereva yake ona ha matige kaja matihota. Yes. Marakiuria na gitio no twetherwo mwene nduthi ino eyo ni ya Farinafa Ketomoro na kana ya kore ya veire ikara ari ya bere. Farinafa ri ni akuoneka ndaraoneka ari oku tuthimu-ini. Farinafa ni andu aria nduthi mataruta jacket ya nduthi. Nwa thuri ya kuru matuta jacket iyo aikarago nayo. Yes. Maramwetha ni makumuona matingemuona anake marera na atiri ati atene ati ya muheci ena ri turamenyi tatomeiga totirania na mirio oya nirwo juju. Yes. Yari karo gwika mirio yiki jatia kurireire basi ama tigwe kubune asa mwezi ona atire gutera mathaa haha Farinafa ni mondo waku erewa. Oe maramio yari oyo Farinafa akora nyamu yake airborne. Yes. He created a scene. Aretera andu maigire life.
Aya audience re. Ara ya uthruke. Tantrums. Yes. Wotige hata kagwo. We mwasimi wa watha cigana. Ngari yakwa mwayo rutha no muoe. Anake makwa ne ngari ere kore bari na bakira we. Ni ule cuma me. We kindu ke chu me koro kwa nyuge tithanwa. Ngichono kaneke kiruma kwa yusigonda. Ndurakenderea mwasimwa. Mwasimwa na ndaigwa ndagwo muno. Kungikinya muri ya ngari ya mundu mugatirania na mirio. Tondu ndari ho. Akiri no bana. Ngari yakwa ri. Mwamenya narira gukura. Mukiingira haria hatonyirwo ri. Ne munairwo kandi teno. Mera kandi ya parking. Ni sister oe. Never hears that they do it nayo. Aua ni neo. Nonga yoke ta kururuma. Never mwachimiwa. Ni mukone tu gaka. Ngari yo ya thutha waku tone nekaguire mwaga kuoya koneki utia kio yake ni ohuthu nieri tondo na nini nyuma na yenya ndoka ndakora wi haure ni ndoya yaku no wito akirwo tuhingiire pana mwe muoka thutha wakwa mwecimi wa thikĩrĩria ũndũ kuondu ũrĩa ũkũhingoire thutha ke waku niĩ tone ngũkĩte nyumagare rĩ na itĩo ndauga ndĩe kiraoni rĩ nĩ ndetha nake moya yaku mũtoka wakwa rĩ mwawaire laki mũcoke mũtirania nginya na andũ hena hatha Giro hatha-ini mwambe mumenya ngari ĩno yakwa inamio nĩ itaga maguta rĩu andũ mokire marauga nĩyo mũreka nĩ kũira Barinaba ona mwecimiwa nĩ ũraira andũ mũno gũkũ Ngai ona we wani tamu warai that's a scene yes mwecimiwa ona rĩu ũhoro ũyũ rĩ ũraticĩra Barinaba tondũ ena arangĩri tondũ Barinaba atĩ areraga mbatarĩ ndakinyĩte gĩkĩro gĩaku ndũ nĩ makuo wega sasa wanaici gani wani tamu we mwaci arakĩona haha horo nĩ ũgũthũka akĩũria atĩrĩ rĩu Barinaba ũkwenda atĩ ũhoro tũkĩrine ndakiuga atĩrĩrĩ nyambe ndĩhuo emotional damage ikereka rĩake rĩa ngoro ndio gukora nduthi yake yoyanĩirwo tondũ ndĩ harĩa nguga nĩ kũiyũreka atĩa ĩraiywo kĩmako kĩu ndĩhuo maguta marĩa mwamekama tondũ yagwa hau maitĩka na njokerio nĩ ngiri njoke mwecimiwa ume nani haha ugere boroti njikare hau bereta Uhuru na moje tekeria hingura gĩcicio ojige hamenja mbuciri othimithirie nyama ya mũtobokio ya ngiri ĩno imwe orocio tunine kana nĩ atĩ andũ aitũ bango Barinaba is dramatic. No, he's a drama king. He's a small man with huge ego. This is even going to become a bad political reference. I want to say, kura mbere iyo nĩ akumakie iyo ijawa mucie araiguru hau mbere au atĩrĩrĩ kare na karango karĩa ka mambarita kahingũre au acomokera hau
Aumira Sanru. Yes. Barnaba arathia kando ya. Munene mwera athia utengera. Ya. Mitwaya kahora wakinya hari andu acia nduthi. Mheshimiwa wito tutam. Mheshimiwa wito 10 bila break. Ya diwa meja. Akithire tumbukiza. Yake ori arakiuritie. Ngero marigo mana. Na waruga firifiri ya mugunda na thibina. Thibina ci. Ohoro akirikia. Mheshimiwa ona tondu uhoro wa ta guthuka ri. Aragiukiria Barnaba na ngirisi gana 10 imiko. Barnaba arori atiriri. Anake ara mwagira andu nduthi mukoaga kaingi. Anake bakie kumande. Barnaba no ithuĩ twoire nduthi. Eria ingoma. Tie mwezi ya matho guo. Ruge na mbeca muhuko. Andu batare kiaru mbeca nene muno. Rimoko ainge. Rimoko cia maguka guo. Kiama Kirogam. JKA iko wima. Iko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Tumesija. Neure. Wa Kristini ri. Wa Kristini. Neugete ni aretha njira iria Sorobia wa thirikari akinyagirwo i. Ayoke gwake athime mugunda na makinyai. Auge gwake na gwa thigari kwa hakanira ha. Sorobia athime na makinya. Tondu rugirwa gwake ri mwana ungi ni posti. O mahakanite na gwa borithi. Yes. Augete ni enda Sorobia wa thirikari oke. Auge gwake na gwa thigari kwa hakanira ke. Mahakanira ha. Yes. Na Sorobia ucio akona ke ena report ya kuga kana mucinga na vengo ni taito ya gwake. Niki marorania na cia wangu. Erwo kana gwake kwa ngukuri ni cero kana cero cie murimo ucio wa gwake. Ucio wa Christine timukenu tondu riri heci ratuithanirio ni inspector okoro rogwe marire post iyo makoretwo mena guo wa ndugamano ya Rurija. Rurija no jwa Gen Z ri ni thuburia nene. Yes. Mathuri meho manene. Sana mahuthika kuruga irio cia muingi. Kana cia andu aingi ratha. Yes. Na maita mare maingi mundu ri ukoragwo wina mure aitha ni gikundi kana just a visionary person. Wenda kugia ga cloud itura. Akala utichesaga na Rurija. Ndugathakira mundu na Rurija guneko na muiko wa Rurija. Iyo ni cloud njiganu. Yes. Mucio the wina ageni ri. Yes. You will need them at one point. Yes. Riu wa Kristini ri ni makoretwo ndugamano na Magida tondu he Rurija makararanagia. Wa Kristini akagwa ni ruwake na Magida nake akagwa ke. No arakire muniro wake. Yes. No ruri rwaro ruori. Inspector wa post ri aratua sira rauga Rurija ni rwau. No wa Magida. Ni wa Magidalina. Yes. Wa Kristini nake araugire atiriri maumanu nake na cia wangu. Toka finacio. Ugia kire maraheo ni thigari ri mendagirio. O mundu eturie. Wa Kristini aroretie matarauga atiriri ndenda thigari icio cierwo atiriri niyo na ndie moyo kuyu original twatahirwo gwo kabi. So atahirwo gwo kabi ni ndi thakame ariku yo kabi ni atangatha mbara ndi thakame ya thamburuni aine jito ni amoroketi ole korinya sempere nie ndi akao macuru na ndiraria tondu muthuri wakwa eha ni ekirirwo heho ni irauni.
Bema kenyithanagia nao buroti mathi nao kambe nie ndinyua macebebo mau Matigo mwenderia guoya. You see andu thigari twikanageria gwake kianda tondu mokite na mbere njire oni raihaga wa Kristo ni arethire anake igana mareja mutaro wa futi 6 marakiria mugunda othe haria meka atia haria mageraga 6 na marakiria futi ta 5 mweno ucio ni mutaro munene riu thigari ri ciukite uria cioka ciumite batiru ri marakora mutaro marona uti wa kurikana gweka atia kuma toria wenjagirwo njogu marakia mambate na mucii maumire na thome yes wa Kristo nake ri ni arakanyirite gate wewe wapi wenye hapa unawaulizia nini wenye hapa mama Kristini kuja fungulia afisa aende wapi Mama Kristini waje mchezo bwana sasa umechimba mtaro huko nimesiba mtaro kwenyu ama kwangu si hata hiyo msaka imerudishwa pande yangu umekatazwa nani msibe kwenyu Mama Kristini unajua unazaa kucheza na serikali gani serikali hapa ni mimi Mama Kristini unajua tutakuitia inspector anifanye ndio nini hoi nyinyi mtaambia ni nani gai nyinyi hamunijui kwenyu ni huku ni mrudi vile mmekuja mrudi kambe muingie kwenyu kwa serikali ni huku kwingine huku serikali ile iko hapa ni vida disege mume wangu ambaye mmeweka baridi na wakati serikali imewekwa baridi itugati zake ndio mimi Mama Kristini wanafungua hii mlango. Unajua unasimamisha kazi ya serikali. Nimesimamisha na nini? Mumeona ni kama niko na Mariamu. Mama Kristini unajua tukivunja hii uvunje nani? Mimi nitawasikia sana hizo bunduki zenyu mjue mimi sipaka uji. Ene maya. Leo itora ni kuraya kako motion. Hado menje wa Kristini. Ithero mwetirega chimo gasirira kwanyu goko kwa na matira uma megocoka uguo meka atia megocoka uguo moka mandere magire mugunda ukura ni marania rureja rwakwa mahakuo na megerithie guku kwaje omwario nie gutugutania thi hao na tigane mucinga mwere ndari yes, breathing fire. No. Waja mwario sheru ate. We mama sisi tukakasirika tutakupiga makofi. Aragatha retho. Kuja hiyo makofi yako ndio na goja. Kuja hivyo huko kwaja wewe oria. Unaniambia nini? Mosumare odale ginya mwere. Kuja. Muniambia mko utaniambia kama huku ni Madera. Wadhuri fida nire na Kristini arona ni gukwiha Kristini niki ndureke mara umako au aterere we soka na ko nyujure hiyo nao tando goko dio na hana tareni muracio mutatira urametigera kale kemena kio goko ni kwao goko ni kiraoni gekuria itora ba Kristini witotiga marakara gio karakarire gwaku mundu arakario ni gwake simuni dus hizo bundukizaji mkonazo simuni dus neki ate madathe muni dus ndio mimi huyu ni biololeja na mwitelemele mugunda na nikupakwo na mmepakwa na wa Magdalene na tutaangalia sana kwa sababu mzee wake anakuwa kasi Bugoma.
ene thiga irafu acio gucoka kianda ni arame handeire agucoka kianda ni mekwongerera ndagika ingi 20 cia uthiururuka maume mwena uriku magere barabara azo kama ngire yake gitini maramwe wewe mama Christine wewe hiyo jina yangu kwani imekuwa ndio mapengo yenyu mumewaiona jina ya maabusu huko yangu mupeleke musene huko kwenyu na kwacha hiyo maji mnakuja kuomba huku mukunywage ya duka atingesona kama thamba guku boditi kwa mai na hiyo muofa kando inakuwa imelala kwenyu inakatwa keso matua nginya makondo makwa agoce haikondo mwena wako aose anakomie mwena ule kutoka hapo nione mkono ya mtu nakata ni trespass ene maya ya matimu wega mimi hata mkienda muite Matiang'i akiro ucio ndatuire wira mwenya yuko ule yuko sasa anaitwa nani Mukomeni ndio huyo mwambie huyo masamani akuje nyitaga cuko akagatha rithu nä kwatha rithu atumira magatha rithu guo kuruta ukoku mucinga ni akwira uka kuja hata mukuja na ule mwingine wa nguo za brown wacha nyinyi na ninawaambia hivi sasa kesho mkipita hapo na muasiria ubwa ni maya fida linda weuma na goko kakaraho wakue ole muthuri wa thaa cigana Mwen tole wa wengine wa Christine. Aya. Tukade batikada ri ndare ho katobu boya. Anda inagira mweje. Na muhuri wa musiri. Ndio itonete. So samadho miena di mama. Maya. Eva. Ure. Murio wa haki manire. Ni aragetumitwo ni ithe. Nakero muguthio Nairobi ikuue. Mama guo ri. Kuria koragwo ri. Mumwire ndamutuma amwethere undu murika. Mwethere undu murikaga. Leo haki manika gucia ri. Ndaikarete na anake yake muno araririkana ori mwe ni ari cousin yake uruta kianda-ini gia kuhia ki njohi yes is a manufacturer of pobe yes na kuria andu makoo magicirania muno family-ini the only thing you need to do is umatumire mundu yes ni akumenya uria gweka ki agwika nake yes no riu ni haragire ka brother kidogo brother yes andu haki manika gucia ri atumire mwanake wake na mamuru wa nyina mareketie thukuru na maikarete oro uguo umwetereirie kambi uyu ungi point ni cia kabanga ndonire ki ndonire kanya ndekinyeirie mai mugongo ma kambi ege point cia kabanga Ndekurio maundu ni maingi maica-ini no mwana muciari nake ndagikatia ndateagwo u haki mani ugikara na mwana ucio arakira kogi wake na Isaia uyu mugui ramwita wega no kugwakirania ti kugwa maica aca ti kugwa maica maica me maundu maingi araki mamuguthio Nairobi ikuue ni mugwathirwo kuria mama gua katia akoragwo thoguo munini na ni muhurire thimu yes maragithio nginya kundu kuu hey
manatuika excited Kogi na Isaia managethie marero leo mtangoja hapa kama mmekuja kuona bwana Ndegwa. Yes. Nyinyi ni nani na mnafanana na yeye? Ni mbamba yetu mdogo. Sisi ni wa kuso yake. Sasa unajua ni ndamu moja. Aketere walayo ke. Raki watu tumone mzai. Wakiru watu kai. Ato neo wale irie. Wale unaona marifoti kai. Maito. Aiduera kagoire mzai. Iduera ne tokimaga. Iduera na totito no ndio itoro no ido tanyu amaso. Iduera ne tokimaga ndokayo na wasiwasi. Totira kagia wira. Ugetwenda kithio handuri. Ndokayo na wasiwasi. Iduera igua ngumo njega. Uri kana kaigwa wapigia makofi. Akimere uri mbere dayari. Muko muthiurukagio gukwo goi. Ino mrodo na I talk to you in the afternoon. Mwahe orajiri muka ke. Muka ofisi. Ofisi. Ayoro kio. Isaia re. Very excited. Yes. Maga he. Ora mehu arai. Excuse me. Hada ya makali ni wapi? Tutafika hapo kwanza, tuko hapa. Tutaingia kule kwa distillery. Sasa hii tanki yote ni pombe. Hii ni 200,000 liters. Hii ni single malt. Na itakunywa ni watu? Hii kesho haitakuwa. Adene manyu ile gai. Sasa kusample kuna mfereji pale. Hiyo mfereji unaweza sample hapo ukitaka. Leta hiyo kikombe. Abania na nyamu. Lakini haturuhusu mtu kusample zaidi ya kikombe kimoja. Si umesema nilitagiri 200. Sasa hata ndio mtu hata akiomba vikombe 3. Ndio nilewe hata naweza kunywa lita 4. Muthira rokire ri. Maithiro kago guori. Barakinya huko kwa makari. Isaia na excitedness yake ri. Rwinu arakiro hapa ni control panel. Hii ndio way na control panel. Makona si yetu kite gai. Asirathia si othete rori mani. Isaia ri. No amo mimindire. Batoni. Aigua macini yamba. Gokiroro wore. Ere o operator oyo ramathiurukia. Ayuka kurora ri. The damage has already been done. Kames. Isaia ri. Ainya ha quantity. The macini ziko program. Riu ha quantity ri. Irari ya gin. Ndio gin. Yes. Gin ni muthemba wa makari. Aranyihia kuntete na nuthu. Riwire kira sufa nuthu nega seal. Ni ameita. Yes. Ni athondekera kinuthu kiganda. Kontora yuka kumenya ri. Ni rathiete katoni pepte. Riu akirugamio guadi ya stiri. Isi katoni riu pepte ne cirete kviu. Sie nuthu litra ri. Menyune. Ne. Yegetingia. Unene rake horocio. Arauga re uri. Brenda mwanake joweto Isaia ndekwa bonerwo kundu ku. Ndukia resness ya muthemba ucio cannot be tolerated. Ugo ni wakegera ke. He is too glaring with being his first day. Yes. And this is no wonder he never. Kurayo tuwekare ukatoni is 50 toitie hothika ri itigitwara thoko ihana uguo mamenyo ria meguzitwara rugongo cio tana
Isaia aramba kuigwa muhuhiu kogene karairu akaroka next week Isaia riu niwe wi kuria rugongo literally riu arahe andu manuthu Mana ni ndirathondekire ndirakwira ndirahinyire macini yo ndiramuthondekera nyamu uthai thiki Maruga twathi kwa Isaia Gwayo nuthu ngima Na nĩ ndume nuthu ĩyo Nĩke nuthu kegima Isaia rĩ na curiosity yake arahinya ndi araita Ade machine wacenjia kuothe riu uniform magando na musibi makiuga mamenyeri katoni ciwa ni cieke ni irathiete ciegetingia gateo ni karathia kabaya negatuma na ikia katoni nuna le maracikua niguo marigua nyamu ici cia katia ni cia hutha ucio ti urito wayo yes bakirora Isaia re niwe macenjeirie haya kenyuero araiteire mita-ini yes niwe wanyita githii nanyita gitambaya